الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي رفع السماء بلا عمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Palitan din makapangin benar miya wajibare ko muslima dinian di ikaprugurugu dako para man wallahu subhanahu wa ta'ala agusu dinian di ikindelen dalamang kumang ayat yan. Sabab pro nasa din ka iya mabuba record tanong na ay niya mapumagusetan ron na gin ko tuwa sabab malagid so ipisakab surah si ikudu sunata. Susunat o unaan o subuh, agu susunat ko urian o magarib. Gin ko tuwa dua sunnah, na so paganeron arakaat na ay ipisakbun, naging ko ta suratul kafirun, so ikadua rakaat na ay ipisakbun, naging ko tuwa suratul ikhlas. Gin ko tuwa so mga ulama, na madakal miya alwiran mangongangan o inugyang ko to, ikabaluya ipisakab si isaging ko tuwa, dua sunnah. Why? Uga idnami umpong siran inugyang kutuy miya baloy ipisa kabaro sa giyang kutwa dua sunnah kagiya aya bandingan aya tapik si isaging kutwa dua surah na so tauhid. Palitan umatao si isaging kaya tauhid as kanen so kapakay si isa si ko Allah subhanahu wa ta'ala ayabu akya sugu si iku mga nabi na sabab si iku tauhid ayakin iturunin si iku mga kitab as-samawi puun sa langit na sabab si iku tauhid ayakya adna ku dunia si iku mga tao agu si iku mga jin na sabab si iku tauhid. Kay mo to miya baloy tauhid abandingan sa giyang kuto adu surah kay giyang kuto suratul ikhlas pada tanarun din pekanag na ayamaan yan naging kutwa kaya giraw Allah subhanahu wa ta'ala si iku Muhammad ahay Muhammad na tiruang kasi iku mga tao sa kanyan Allah nas kanyan so isa-isa ayabu pengangarunganan dambuata nagu dambuataan agu da amia aden asagin yan isabu katimblian na so kapakay si isa si iku Allah subhanahu wa ta'ala si iku sifat yan na naginan itauhid ko kay mo to na niya aloy mambu si iku miya kadakdakal ahadith ayariya balas kabatiya si iku suratul ikhlas na natimbang abiyati akaso tlubuad si iku ikatlubuad si iku Quran gin ko tumambu suratul kafirun katawantan wa aya sabab kiniturunin si iku aya na sumanga musyrik mga kufar si isa Makkah na inimbiti areran so Nabi sallallahu alaihi wasallam atigiran na hey Muhammad no bari maparu makasaragun na simbeen tano so kadnan ka na makasaragum man na ayap man na simbeen tano na subsimbeen na mimambu na ini turun wallahu subhanahu wa ta'ala aging kanan ayamaanan yan na sura agumini Rasulullah subhanahu wa ta'ala tiruang ka hey Muhammad ayamaanan yan na dia kenari susuatan na dia kenari simbeen so simbeen yun na kay mo tumambu sa kanuna diniyo pesueso ataso dia kendi susuatan diniyo simbeso simbeen akan rakiuden agiang kuto yamanan yan na okay tiyo rakiuden agiang kuto simbaan niyo narakakan mambu agiang kuto kita kan kapapagagamakan agiang kuto kapsimba akan siya ko Allah subhanahu wa ta'ala agiang kuto mambu ikilitan wa ayamanan yan na tauhid kaya bukman asimba na so Allah subhanahu wa ta'ala agiang kuto yamanan yan kagiang kaiipuntusan petiruun tano saging kaya mabuba record tano ayariya ungangan kipisa kebenro na dirkita no diitiruun wagamat tano uman si iko kapit-tapit taagu uman kagabi-gabi si iko kagagawi na aya dirun diipuun aya dirun diipanagipuun naging kuto kapapakay sa isa si iko Allah
si isagin ko tagay pakasimbing ka sa magarib, puunan kagagawi naging kutwi ayamin isa kabisi ikusun na aya mapapadalmon amaana na so tauhid lagi do tumambu si iko kapsimbing ka sa subo si iko kapsunat ka na ayap man mambu isya kabro uripan na nagyang kutwa ayamaanan yan na mapmamaanan yan na tauhid balasantan wallahu subhanahu wa ta'ala si iko pagkanagtan mapia ilahaman tanon yan sa aming gulalan tano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.